Hello! Dobar dan, dobrodošli u novi video. Niti ne znam kako ovo započeti, nego ćete gledati jedan dugometražni vlog. Idem na Havaje. Ne idem sam za čudo, imam prijatelje. Idemo na Havaje, nas troje prijatelja. Taksi me kupi za 10 minuta, pa kad dođem recimo na aerodrom i vidim se još sa svima, onda ću vam lijepo sve ispričat. Dobrodošli u vlog, Havaj. Natečen sam jer nisam ništa spavao, uzbuđen sam kao malo dijete koje ide na ekskurziju. Ćao, bok ekipa. Evo nas u Frankfurtu, jedan od 3 leta obavljen. Predstavit ću vam ekipu koja putuje sa mnom. Bobina, njega još niste vidjeli osim možda nekad na Tajlandu. Grigor, njega znate već i previše. Bobina i Grigor su inače kolege s posla, a ja sam samo vanjski suradnik. Uholoža. Uglavnom u Frankfurtu čekamo avion za LA. Ja sam bija gladan, a nisam tija kruv uzeti, zato što obično ako uzmem kruv prdim ko slon, ko 3 slona prdim. Tako da sam uzeo 2 zelene banane koje su toliko zelene da mi nije dobro. Ali jako se veselim, 14 dana Havaja, baš mislim da će nam biti lijepo. Put će trajati 25 sati, mi smo odradili tipa 3 sata od toga, tako da vidimo se kad sletimo recimo u Ameriku iduće. Ovaj let će i onako predugo trajati, ja ću biti samo živčan, a onda bolje da me gledate u nekom ljepšem svjetlu. Grigor je kupio kompresne čarape jer se boji ugrušaka. Grigor je od 12 sati leta spavao 8 sati. Bogoljub i ja smo iskapili. Ja bih vam za sebe rekao da nisam neki paničar. Ali ljudi moji, što smo mi ovdje na ovom aerodromu u LA doživjeli, sletimo i kao imamo lagano 2,5 sata i dođemo do trenutka da trebamo proći kroz carinu. Ja znam kako smo letjeli Grigor i ja u New York da smo uvijek tamo čekali satima. Ajde, mi dođemo i vidimo da je red nenormalan. 2 i nešto sata su proletila, mi smo trčali, molili ljude da nas puste. Ovaj LA je možda najkonfuzniji aerodrom. Znači, ako imate presjedanje, a došli ste s internacionalnog leta, morate proći carinu, izaći iz aerodroma, opet check-inat, uzeti svoju prtljagu i sve, opet se check-inat kao da ste krenuli svoje putovanje iz LA-a i onda opet prolaziti kontrolu i sve ispočetka. Aj zamislite da smo sad lijepo imali vremena i kavicu. Mi nismo imali kavicu. Ja sam oprotu. Ali smo imali vremena za sandvič od 20 euro i majonez gratis. Da, Grigore, 2 sandviča su by the way bila $40. Ajde, nećemo broj pare, mi smo na odmoru. 27 sati nakon sleti ja sam na Havaje. Predugo je trajalo, ali isto tako mi je proletjelo, ima noša da je ono učas posla. Ali evo nas na Havajima. Zanimljivo je što sam krenija sveže obrijane glave, meni je kosa narasla dok sam ja došla do Havaja. Toliko o tome koliko dugo vam treba da dođete od toga. Sad idemo vidjeti kolike sreće imamo, jesu došle stvari ili nisu došle stvari iz Zagreba. Jedan fun fact kojeg vam nismo ispričali, koferi nisu stigli. Ni jedan kofer nije stiga iz Zagreba, preuzeli smo auto, dobili smo baš neko lipo auto, moram priznati. Tada! Idemo u Walmart koji radi još 20 minuta da se mogu obući jer nema apsolutno ništa za otuširat se. Ne kupim li neke gaće, doslovno ću hodat gologus po hotelskoj sobi. Blago Grigoru i blago Bogiju.
This will be quick. Room tour! Room tour, s obzirom da nismo spavali zvanično preko 28 sati, krevet 1, krevet 2. Balkon, malo pogled na Waikiki Kiki i evo. Toalet. A, toalet, čekajte. Guys, come. Da vidimo toalet. Tu ćemo da se peremo iduća 2 tjedna. S obzirom da nemamo ništa. Kakimo 2 tjedna? Ma samo ponovo da vidimo di kakimo. Niste me dugo vidjeli golog. Ok, malo ću se vratiti u priču da vam ispričam sve, ne znam jel puše previše. Dakle, zapravo on je situacija krenula nizbrdo odmah na zagrebačkom aerodromu jer je cura koja nam je rekla da stići će u Honolulu. Nije na nešto nikome bila sigurna da će stići, ali evo, nije stiglo. Pritom nisi ni dobio kartu za Honolulu. Da, i nismo imali kartu za Honolulu. Uglavnom, po dolasku u Honolulu mi shvaćamo da nemamo nikakve stvari. Sad smo ima na sebi neoprane gaće iz dućana. Ja mislim da će dobiti salmonelu do ujutra. Grigor jede prstom svoj jogurt jer nemamo ništa. Evo, Bogi se sređuje. Kupili smo SPF u spreju, to me se veseli najviše ono kao ps. 11 sati u Hrvatskoj podne, tako da nešto nam se ni ne spava. Ali ajde, sutra sam ja Hitler ovog društva, krećemo u 6, prvo doručak i odmah nakon burgeri. I onda odmah sushi. I odmah shrimp truck. Doslovno ima, znači u njegovom itineraru ima kava, poslije kave je odmah shrimp truck. Pričamo o 7 ujutro, onda ide jedna plaža, druga plaža, pa onda idu burgeri, poslije burgera sushi burrito i poslije sushi burrita shaved ice za desert. Ali i plaža s I konja. onda treća plaža i onda pekara. Ali je i pekara. Ali idemo i na plažu gdje ćemo vidjeti kornjače, sigurno će nas to iscrpiti. Da, ali ne smijemo im pričati. Ok, Grigore, veselimo se i vidimo se sutra ujutro, laku noć. Dobro jutro. Dobro jutro, ravnih 3 sata je prošlo od kad se nismo čuli. Spava sam ravno ništa nisam spava. Pa da sam na odmoru da se odmorim, a ne da spavam. Idem srediti parking za auto. Sinoć smo parkirali u nekoj garaži, ali moram kupiti mjesečnu kartu jer je dnevna tipa $80, a mjesečna je 200 i nešto. Ova dvojica se još nisu navikla na kameru, tako da njih ispričajte. Ja bi mogla s vama laprdati do preksutra, njih dvojica će se prilagoditi. Uglavnom, 6 sati, cik zore, nema nikoga budnoga, ali ja moram priznati se toliko veselim što sam ovdje. Ja sam već ovo toliko istražio, ja više imam osjećaj da znam napamet se kretat po ovom otoku. Tokom zadnjeg ovog leta iz LA-a za Honolulu morali smo ispuniti papire da ne nosimo ništa šta bi moglo naštetiti Havajima. Oni ne žele nikakve, nema pojma, logično, mliječne proizvode, gluposti. Pošto imaju kao koralne grebene, nema ni SPF-ova koje nemaju tu zaštitu prema koraljima. Tako da evo moram priznati, kao ko je moga reći da ću se u nedjelju ujutro od 2.8. u 6 zora šedet po Havajima. Samo sam sve više zahvalan šta mi je posao i način života omogućio ovako nešto. Popija sam lijekove za srce i poja bananu, ne mogu više leža u krevetu, čovječe. Boga mi je kosa narasla od sinoć, od kad smo krenuli. Sad ovo će vam biti totalno nebitno za Havaje, ali ja to moram izgovoriti. Mene to toliko svaki put kopa da ja niti ne mogu shvatiti kako je to moguće, da toliko ljudi, toliko svega onoga što mi gledamo kao u medijima, pop kulture dolazi iz Amerike, recimo jučer iz LA-a, tolika količina, a toliko je bezobraznih ljudi. Ja vama ne mogu opisati koliko su ti ljudi drkoši. Nisu za suradnju da ti žele pomoć. Mi smo se jučer na tom aerodromu izjebali živi da bi došli do nečega. Našli gate kako treba jer je toliko konfuzan aerodrom bez obzira koliko sam putova. Oni su toliko bezobrazni. A onda na to sve kad s njima pričaš, to sam već rekao u New Yorku, ko da ti ljudi imaju 2 moždane ćelije i ko da kad staneš i razgovaraš, znaš kad vas gleda neka ono, ne znam jeste to ikad doživjeli, blesnuta faca, uglavnom, ko da imaju 1,5 moždanu ćeliju za razgovarat
i taj blank zid i taj blesnuti pogled koji vidiš da te ne razumi. I čak i nije do jezika, jer kad pričaš normalno, mislim, logično je da te razume, a da, iznenađuje me koliko su ti Amerikanci u tom nekom razgovoru površni i koliko glupi. Okej. Baš zato im se vrlo rado vraćam toliko često. Idemo do plaže. Evo, da vidimo kako izgleda plaža. Razvoj situacije. Vidjeli smo pola kornjače, goluba bez noge i oko nas ide kokoše. Odlično, mogli smo otići u trilja, ne 28 sati nakon, vidjeli bi apsolutno isto. Čekamo 15. hranu dana, još uvijek nemamo ni ručnike, ni kupače, ni gaće, ni suncobran, ni SPF, apsolutno ništa, tako da danas malo obilazimo otok, onako realno ladimo jaja i jedemo. Wow, vi ćete past 100%. Još ja da držim. Ok, došlo je vrijeme da vas Grigor i ja upoznamo s Bogijem, njega još ne znate. Imamo 9 minuta vožnje, pa ćemo pitanja, a Bogi odgovara, brzopotezna. Da nađeš na cesti sad kesu punu para i ime čije je to, bi li ti to uzeo za sebe ili ne? Naravno da ne bih, vratio bi vlasniku. Joj! A šta ako nema, ne znaš ko je Ako ne zna vlasnik? se čije je... To je već druga priča. Seka Aleksić ili Jeca? Prije političkih izjava. Joj, gdje me nađe se. Meni je Seka. Pa i meni je Seka zapravo i sam... Ovo nije pitanje. Boga o meni. mi. Zorana ili Tamara Kalinić? On je Zoran. Ja sam Zoran. I ja sam Zoran. Ti Zoran Nanah. Ja, nije Nanah, nego... Ok. Čitaj kako se piše. Koji ti je bio najdraži predmet u školi? Geografija, što jeste uticalo na lokaciju gdje sam sad. Pošto se vulkani moraju vidjeti uživo. Bogljive, mi nećemo vidjeti vulkane Vidjet ćemo uživo. ugašene vulkane. A, I ko? to se To imaš i u računa. Splitu. Nismo trebali do Havaja za to. Na šta si volio trošiti novce kad si bio mali? Nisam imao novca. Na hranu. Okej. What's your favorite kind of food? I like Asia food. Asia food, wow, moja omiljena hrana. Asia. They're Asian and everything. Asian and everything. Super ste ga upoznali, engleski sjedni dva i idemo na hranu. Jebote dan, mi smo prišli cijelu zemlju da bi došli ovdje i shvatili da je ovo govno. Ako želite nešto slično Havajima, odete na Vir, bit će vrlo slično. Ok, došli smo na nešto njihovo prepoznato kao tradicionalno shaved ice. Nabriju ti led, doslovno naribaju led i stave sok unutra. Mislim da će biti nekako nenormalno dobro. I kao neki old town, da vidimo kako to izgleda, pa evo jedna mala montažica toga, 1, 2, 3. Grigore, zaključak? Hard pass. Ovo je just... Preslatko. Ovo izgleda ko kad mala dica u Dalmaciji kupuju. Ovo sam ja poslije izlaska. Rainbow puke. Oh no.
Mislim, realno malo smo pretjerali, mi smo to toliko izgadili. Gastronomski ovdje nije nešto lijepo, ali priroda, možda jedna od ljepših. Životinje, stabla, biljke, sve to apsolutno nije ni usporedivo ni sa čim šta mi imamo. Tako da ne mogu to ništa, ne mogu poreći, samo je hrana za Ameriku katastrofa i očekivano. Kakvo je? Garlic. Da, ne. Shrimp ko shrimp. E sada ja probam. Sad malo dipaš, ovo staviš u usta i onda povučeš da se iščupa do kraja. Ovdje? Ne, ovdje. Ovo ne znam šta je, ovo je... To je Vodica iz... A lijepo je. Nisi izvukao to. Nema veze, pusti se to baci. Onak malo zagrizaš pa izvučeš sve van. Evo ga. A riža? Riža izgleda toliko raskupano da mi se... A nije, riža je bljutava, neoprana, kad se skuva ne operu. Ja sam uvijek zva gola riža, ono, najviše sam volio gole riže. Stvarno. Najviše. Ali neslana. Ok. Gastronomski su ispod nule, duboko u minusu. Molimo Boga da dođu koferi danas. Ok, dok meni Grigor isprska glavu ponovo, ja ću vam ispričat da su Havaji nekad u prošlosti bili najveći proizvođač ananasa na svijetu i upravo ova dol, malo po faci. I upravo ova plantaža je bila jedna od Jutro je započelo hajkingom. Ovako, dobro, jutro 9:35. Ovo brdo iza mene je brdo gdje bi se mi kao trebali popet. Molim? Za 5 života mislim da se neću popet. Dogori jedno čekam ovu dvojicu smorit. Bog je istražio ovaj hajk na koji idemo. Uspon najveći na jednom dijelu 68%. A di je hajk? Kak mi znamo di ide? Gledaj ovaj divo koze gore. Ja. Ok, super, vidimo se, možda umremo, možda i ne. Još jedan sitan detalj, moguće divlje svinje na putu. Cool. Ok, idem jer ću se uspuhat ko krava. Od kad sam se ošiša, sav znoj sa glave se ne zadržava u kosi, nego mi posvuda curi. Znači, ko mokra tetka sam. Zlo mi je. Idemo dalje. Realno ko neko ko izbjegava hajk, u životu baš puno ne šetan, ovo je bilo lijepo i zanimljivo. Ja sam se oznojio ko prasac na ražnju. Dobro mi nije. I ovak, kad sam sad sam, oni se dvoje još spuštaju. Fakat je lijepo ovdje. Ovdje je baš lipo. I moram priznat, nije toliko skupo ko New York i nije toliko skupo ko recimo Norveška. Možda je 20% skuplje od Hrvatske, a Hrvatska je preskupa. A kad procijenim ovu lokaciju, recimo šta naš Jadran nudi, Jadran je golo govno. Mislim, ja sam stvarno odrastao na moru cijeli život. Ovo je totalno neka drugačija klima, totalno neki drugačiji vibe, toliko je urednije, čišće, nema hamburgeri, pomfrit i sve ostale pizdarije na sred ceste, na plažama, štiti se priroda, totalno drugačiji svit nego kod nas. Dobro jutro. Jučer je bio kratki prekid programa. Znate zašto? Zato što sam se ja iz Riga
Jučer smo jeli ko sumanuti neke tune, njima je ovdje taj poke toliko popularan, ali poke je još uvijek samo sirova riba, što je meni našudilo do te mjere. Mene je sunce toliko jučer opalilo nakon one šetnje, da sam ja samo došao na plažu, zaspa i probudio se s tolikom glavoboljom ovdje, da sam ja njima rekao, molim vas, ajmo kući, ja ću se ispovraćati, toliko me boli. Još sam do sobe otvorio vrata, izriga se, popija lijek, otiša i napija se u gradu. To je to. Sad smo se probudili, neko je kišovito vrijeme i mi smo imali toliko luđački tempo ovih dana da jutros idemo doručak. Prilično odmor postaje već monoton, tako da nužno ne mogu puno previše pokazati nečega novog jer smo u 5 dana obišli dobar dio otoka. Imamo još 9 dana. 9 dana. Doručak i malo dućan dok ne prođe u V11 i onda tek popodne more jer smo se mi toliko spržili. Ljudi, da vi vidite moje tijelo, mene boli leć na drugu stranu koliko sam se spržio. Imam dodatno jednu stvar koja me muči, a to je da već sad lagano mi je panika jer čim se vratim u Zagreb doslovno dan na sletanje, slećemo oko 5. Ja moram ići čistit stan jer se sutradan ujutro kreće radit kužina, ugradbeni ormari i sve, znači već je sad lagano panika jer ne vjerujem da ću ja to sve stići u stan, ali možda i hoću kao prašina na prozorima, na podu i još negdje. Mislim, cijeli stan treba od glave do pete prebrisat. No dobro, ajmo mi sad na vafle. Ja ću se pretvoriti u wafl, odnosno ja jesam wafl. Većinski sam zapravo sretan što putujem s prijateljima, ali moji prijatelji su toliko različiti od mene po principu spremanja. Ja onog trena kad se probudim idem iz stana, odnosno operem zube, ne treba mi 15,5 dana da se spremim, dok drugarima mojima treba malo više i onda se tu zapravo razilazimo što dolazi do tog momenta kad sam gladan, ja nisam svoj, živčan, nadrkan. Sad sam Grigora napušija i reka da dođe sam, da ja ne mogu više čekati da sam gladan. Nekad se ne mogu kontrolirati, kad sam gladan bude najveće govno. The American Dream. Ne znam, ako se sjećate u New Yorku kad smo bili, išli smo u Walmart i kao pogađanje koliko ćemo love potrošiti. Ista situacija je sada i za Havaje. Ja za tebe kažem $300. 420. Ali, mislim, dao sam si prozor. Aha, okej. A ti? Ja bih rekao 241. Grigore, okej, let's see. Pa Lululemon, alo, nije to za Nije to za alo. cicije. Nije to za cicije, vidimo se A za... nije beg cicija. Vidimo se za par sati. Ok, ljevamo prvi put gorivo. Meni treba petrol. Prepay transaction. Ok. Ajme, ja sam konfuzan. Čekaj. Ok, sad ćemo vidjeti koliko nas košta pun tank goriva. Gallons. Ja ne znam šta je gallons. 52 litre je otprilike $60 eura. To je niš. 54,88 je pun rezervar BMW-a, znači 50 i nešto litara. Plaža je bila odlična. Idemo malo naravno ponovo u neki McDonald's. Ja, meni se toliko napunilo pijeska u gaće da sam skoro ima potrebu skini gaće na sred plaže, pa se neki čovjek izdera na mene da su dice tamo, ali nisam pokazao guzicu. Danas sam dečke doveo u neki zaselak koji se njima naravno ne sviđa. Bogoljub je čak ok, ne mudruje previše, ali Grigor je jedna najveća diva koju ćete vi kad u životu poznat. Njemu je ovo baš seljasto. Pa jel nije, Bog te pogledao šta voli čovjek. Pa Grigore, ovo je Amerika.
Pa dobro, samo ja sam This is America. traumatiziran jučerašnji. Zove se Surfer's Coffee. Evo. Tako da idemo na doručak. Vjerojatno je Milan. nekoj, šta ovo? Surfer's Coffee, jel piše tu? Čekajte samo da ove princeze smjestim na doručak. Kako je mjesto? Poješću si stopa. Ne, laže je, stvarno je lijepo. Ne, to je kao izraz neki na engleskom, like, I ate my food, zato što sam kao... A, lagao, oprosti, ja sam ne znam engleski. A nisam školovao. Da. Evo mi ga, živote! Prva američka kazna, odnilo nam je auto. Ni manje ni više jer smo ga parkirali na mjesto realno gdje ne bi trebalo. Imam problem taj s parkingom, meni uvijek odnosi. Imamo 450 metara do mjesta gdje je auto odnešeno. Pa ajmo pretpostavke Velesajma. koliko će nas to koštati. Ja kažem $400. Ma nema šanse, Grigor nije u Hrvatskoj $400. Možda 200, možda. Tako blizu, a tako daleko. 117,50, nije tak strašno. Odmah nakon idemo u botanički vrt, jako mu se veselim. Ovo je navodno jedan od ljepših, pa onda malo snimkice prirode. Gledajte malo gore. Wow, dečki, kak ste hot. Jel možete samo zamisliti koliko je njima herbarij zanimljiv za radit? Ako imaju doslovno ovo imaju ispred kuće, ljudi, ovo je u sred grada, ova šumetina. Zamisli kako je otići herbarij radit. Dobro. Vrijeme je za ručak. Taqueria El Ranjero. Valjda. Ok, kraj dana, ostao je jedan hajk. Ovo je, mislim, meni zadnji, makar mi imamo još dana ovdje, ja mislim da ja neću na neke druge, ovaj mi je poprilično drag. Idemo na jedan vidikovac koji na kraju ima... Šta ima? A, svetionik ima. Mene je život uvijek počast, ja sam stvarno divljačina. Prvo sam se izdera na njih dvojicu jer smo se slikali kao na nekom dijelu da ne zapnu i da ne padnu. Ispsova sve živo, kako ste smotani šta padate. I onda logično ko je zapeja. Ja! Ispričavam se, bio sam baš bezobrazan, ali to je zato što vas volim. Dobro jutro. Znači oni vam na svom glavnom stadionu svaki vikend i jedan dan preko tjedna imaju doslovno pazar. Pošto sam ja taj tip koji obožava takve stvari, idemo malo vidjeti šta to lokalci prodaju i malo se cjenkat s babama i vjerojatno didama. Malo zdrave konkurencije, nikad nije na odmet. Jedna narukvica $60, najtanja, u mene je 20, nema nikakvih problema. Wow! Perfect! Sad ćemo vam pokazati kaj smo kupili prijatelju Bojanu. Prijatelj Bojan svira sve moguće instrumente, ali smo sigurni da nema ukulele sa Havaja, pa sad
neko od nas troje će to nositi za Hrvatsku. Ne, ipak ne. Ok, kad si ti, Grigore, položio? Na faksu, na drugoj godini faksa, to je znači bilo prije 10 godina. Bravo. Je ti bilo teško? Jesi ispravo položio? Of course. Aha, ok, kak ti se čini voziti ovdje? Pa još mi je overwhelming zato što kao prvo auto mi je skroz drugačije. Ja vozim jebenog Clio iz 2006. A ovo je duplo veće auto, još automatik koji je 3 put jači. Plus na potpuno nepoznatom terenu sam. Ja generalno u Zagrebu ne vozim. Jel imaš vozačku sad? Imam. I stranu? Bravo. Moramo ovu traku. Mrtvi kut, majko. Pa gledao sam mrtvi kut, osim toga mrtvi kut nema na ljevoj strani. Molim? Nema na ljevoj Ali strani. ovdje ćeš ići u autoput sa 6 traka. Mrtvi kut da nema u ljevoj strani. Ja nikad ne gledam lijevi kut, mrtvi kut. Grigore, mrtvi kut postoji na svakoj strani. Znam, ali ga rijetko kad možeš uloviti. What? Ok, ja... Doslovno sve ide. Ne. Vidiš. Ne vidiš, Grigore, 100% ne vidiš. Pa, ja u životu pogledao nisam lijevi mrtvi kut. Nani! Nikad. Aj, baš me zanima. Aj, Pitat ćemo Čeči. ne moramo ga pitati, evo stani, ode na ovaj izlaz. Daj se vamo sa Zašto? strane. Aj stavi da ti pokažem da ga ne vidiš. Ali ti si čovjek, nisi Ne. auto. Aha, možeš tamo otići malo na ono di se okrećemo, pa da vidiš kako ne vidiš. Kak je bilo? Iskreno u početku dosta stresno, ali kasnije super do te mjere da bi čak ponovio ovo. A lijevi mrtvi kut? You learn something new every day. Mogu li dobiti vašu pažnju, molim vas? Naravno. Samo ću ukrasti ovaj kratki trenutak da se svima zahvalim što ste došli u ovom broju. Da smo se okupili na ovako lijepom odmoru gdje smo se istinski svi, ja mislim, i odmorili. Gdje smo skupili nekakve uspomene koje ćemo pamtiti i cijeniti cijeli život. Gdje smo produbili naše odnose. Kupili pola otoka. Gdje smo doslovno ispraznili naše račune. Do mjere gdje ne znamo kako ćemo dovršiti putovanje, a boga mi ni kako ćemo se vratiti u Zagreb. Ali mislim da je to duhovno. Na Havajima je sniman Jurassic Park. Onaj prvi dio, idemo točno u tu kao kotlinu te planine i to sve što izgleda jako lijepo. Danas je predzadnji dan da smo ovdje. Tako da se moram priznat izuzetno veselim time. Grigor se još sprema, Bogi traže ključ od auta, ja sam naravno već spreman i moram priznat da jedva čekam kući. Kasno mi je već. Da vam objasnim kakav je Grigor car jedan, carski. Došli smo sad taj ranch gdje idemo kao gledat šta ima i moramo se voziti doslovno u kamionu, nema šanse da stanemo 1 sekundu u blatu, ali pošto on obuka svoje prefine birke, on dolazi do one žene i sad zamislite jednog muškarca koji ženi u facu govori: Did you make a mistake by wearing slippers? I ja... Šta imaš da kažeš u svoju obranu? Ništa, fair question, gledaj kako je blatnjavo ljudi. Ali gledaj kakve on birke ima prije svega. Kako se ide u vidjeli ovako? Ali kad ideš u šetnju, ideš u plastičnim birkama ili u patikama koje ćeš bacit, I tamo birke. a ne u slippers. That you don't wanna like ruin.
I imamo naravno još jedan životni concern, a to je da kad Grigor Ja sjedi... jako volim ovako sjediti ili ovako. Ili Dobro. ovako, da su mi znači jako nategnuta koljena, odnosno koža na koljenima. Dobro. A ne želim tak sjediti jer ću si rastegnuti previše tu kožu i onda će mi onak se objesiti koža na koljenima i izgledat ću kada imam 80 godina. Prijatelji moji, pa iduće pitanje kad me pitate zašto je Grigor sam, zaključite da ni jedna osoba ovog svijeta ne bi ovu budalu pored sebe. Da mu se ne rastegne koža na koljenima. Legit, ne, legit. Ali evo ja ti to stalno radim, nije mi se baš nešto raspojati. A malo. Evo, Grigor će vam malo ispričati. Da, ovdje ovaj dio parka se koristio za snimanje filma Jumanji, se zove Jumanji. Jumanji. Tu vam je ona scena kad on kao skoči, uzme neki dragulj iz Snake Pita pa kao... Realno oduševljenje od 1 do 10? 12. Pa da. The $1 million view.